kazanizaguriza kuri Met TV. Anga season yaryoshye dukote abwira ati nsabi nawe yambaye agakoti ke. Ikindi wakora wadusanga kuri YouTube ugakora subscribe na share ubundi ukareba season iryezo ando nta kindi wadusangaho. Nsabi turamuzi tumuziho nka za komedi zimeze zite, nka za dukote ni iki? kote uyu musaza Kuri ubu rero ushobora kuba ukeneye tabura nziza, tabura ikoze neza cyangwa ikindi gihangano cyose gikozwe mu giti, wajya muri komenti tuhita tukurangira direct ibintu byiza, ibintu by'iwacu, ibintu bikorewe mu Rwanda, abartiste b'iwacu mu Rwanda. Reka twikomereze. Uyu muhungu wacu bamwita Chris is the hit maker. Agukubise inana agukubita eteni. Uyu mwaka araza kubwira ati stop. Igiye kuba fire y'uyu mwaka. Gerera kuri YouTube channel ubundi dukomeza tumuremera akamiliyoni ubundi. Haza kukubita hit nka za zindi gusa twigarukiye muri ka gafilme ka byatangaza cyane kuri uyu munsi. Uvuze ko utazi ino season ikomeje kubica igacika. Uriya mupete arakubwira ati ngwino kuri YouTube twirebere ga season karyoshya mu Rwanda. Uyu munsi noneho intambara yaje kuba iba muri toilette y'iki kigabo ngo ni nsabi we. Dore intambara yo muri toilette. Uzi ko noneho burya nta kintu batakina. Nimba kakuryoheye nta kindi, kora subscribe kuri za Film TV ubundi dukomeze sama tuyigire sama kabisa. Ubundi kuri za Film TV dukomeze tuguhata ibintu fire update zikugeho kugiye time and time. Nawe ukeneye kwamamaza uhita ujya muri comment ukatubwira kabisa. Nta kindi, kora subscribe.